إنك ميت وإنهم ميتون إبي سادة ولفنا بناسا ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتسمون وكفي أو تجي ألفي أو بنا كلك أو تجي ألفي ألفي كيرو تجي أني نقولشي بل ما عبد الرحمن سري إنك ميت وإنهم ميتون يا فك فرك ألا ما دو ملك مغشية وما جالنا لبصر من قبلك الخلد أفإما تفهم الخالدون أنا كوتشي ما نما دو ملك مغشية إني ko hada maden de be dume jina kono ne mo ke mo shiye yala ni e sarawo esga kafiru be to e ko fe ko lu fana te sawa ute to e ube sade o ko fe la ko o ko fe abena keleke yomal khama don kele be ke ani nyogonche ala be kiru tigani awni nyogonche taqtasimuna wa mana hajil ayati bunkasir koni aya mana yemunye annakum satunqaluna min hadhihi dar la mahalata aw hada madaw aw be ninjiya kono kuma tala wa sayastami'una inda Allah ta'ala fi dar al-akhirati abe faranyon kala fe la rasula wa taqtasimuna fima antum fihi fi dunya min at-tauhid wa shirki bayna yaday Allah azza wa jalla jinya kono awtumbe keleke min kama jinya kono tauhidi ni shirkula e wallahi gara abo kele inke ala fana nye koroye tauhidi ni shirki fayafsilu bainakum wa yaftahu bil haqq wa huwa al fattahu al alim ala be kiri tigani ani nyogonche ala de kiri tigela min be kiri do kiri tigay be ke jumanka fayunajjil mu'minina al mukhlasina al muwahhidina ko beki take ala na nyana bolla garan a nyana boli fule de ni ala ye kiru tigani nyogonche mu'minu dusukun kala shi baga tawhidi tigu ala be ulukishi mu'minu dusukun kala shi baga tawhidi tigi ala be ulukishi wa yu'ajjibu lil kafirina al jahidina al musrikina al mukazzibina ala be kafiru la jaba kafirun munun banna ala tama kafirun munun kera mushriku ye kera chide ungalon tige bagawe ala be wudu la jaba summa inna hajil ayata wa in kana shiyaquha fil mu'minina wal kafirina bun kasiru kofi ako har ninni aya nana mu'minu ni kafiru ka kibariya dela wa jikrul qusumatu bainahum fi dar al akhirah aninna yi afokum mu'minu ni kafiru be keleke ube nyogon soso kiyamado be kele kala be kiritu ni nyogon che fa innaha saminatu likulli mutanaji'ain fi dunya ako aya imbatare nyogon soso baka fula be jiya kono na ye nyogon soso ni jiya kono ya ma be tinya kala gara la be kiritu be ni nyogon che kafir ni mu'minu doronte de nyogon soso baka fula min be jiya kono mo fula be jiya kono na ye nyogon soso de jiya kono la gara la be kiritu ni nyogon che فإنه تؤاد عليهم القسومة في الدار الآخرة ألا بكلين ساجي أني نيوغون لا غرسوينا كساجي ككيري تغاني نيوغون كاتشينا تيجي كيسي كغالون تيجي حلاكي أني جبير رضي الله عنهما كارثة من جبير ملك جيكابا أفلما قال لما نجلت أقول مامي آية جينا ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتسمون وكفي أو بكلك أتيجي على قرق يا مدو قال جبير يا رسول الله جبير كو على كاتشيري أتكرر علينا الخصومة أكو يا أنتم بكلم من نجيان كنو أم بشاق أكل كلينا قال صلى الله عليه وسلم نعم تيدن كو قال رضي الله عنه جبير كو على كجيك بواما أكو إن الأمر إجا لشديد أكو أولا كو كجلد أكو أولا كو كجلد na ya soro ko sagili be ken ninkiru ka ko kagele de donc baluma nana juberu bolo tuguni ayukarriru alaina ma kana bainana fi dunya ma qawashi junubi qala nam la yukarraranna alaykum hatta yuwaddiya ila kulli ji haqqahu o be mughtasar bun kasiri werela min yahmaru sakiri tay awunta mo dode
jubeer ye ciide ñininka ako an ñogon soso munu fulani ñogon ce diya kono ani an yere ka junubu kere kere munu banna sagili be ke nonun ka qiyama ciiden ko ako sagili be ke abede ka fo hakke tigi be ka hakke ka damade fo hakke tigi be ka hakke ka damade qala jubair wallahi inna li amra la shadidu ako ola wallahi ko ka gelede ni hadisa be turmiji kono hadisa hasan akani balmo ni jiya nyana ma kono kele kele be kaya ambe kele kele ya jiya la nyogon soso be jiya kono ya nyogon sama be jiya kono ya hari ni jiya kiri tigela jengele wu ya kiri ka cinya dima ka soro cinya tibolo ka ro sagili be ka qiyamade mo kelen ko do de ko kiri jaranna ini ka wori ube etteri kaye kiri tigelay ube balima suru kiri tigelay ube ini kiri tigela ko ye demsenani kalanke nyogon fa ye kiri diala funka galonka ni ka wori ni fengore sagili be ka qiyama wori ato juberu ko ka gelede balmo jiya fana kono toñali min be nin jiya kono janko setugu be fantan toño minna don nata fanta foyta bolo abe troko ka fula munu ñini ka keme ñunu ñini ka wakele munu ñini nu dirama bu fara ñogon ka ta ido tere wula faamaw do be wuli nafulo tigu do be wuli ka to tere be fara ñogon ka koko korala ka sagi ka fuye ko yoro min kadiye aye ngole e ka papier ni juju ko e ka papier ko aka giri ko cinya de ka papier ibe mo min kalama aba fo ko nafulo tigi ka papier giri yara ka temeta ka sisa wode be nin jamana kono ciiden ko man zalama qida sibran min al ardi juluman tuwiqahu Allah yawm al qiyamati min sabu ya radina ciiden ko ni mogo ye mogo toño suburnya kele hakke ni ye mogo toño ko ottige ka bo ka dugu kolola ka kitaye ka taraki ka kitaye yawmal qiyamah do qiyamah kene ka be jole wo suburnya kele hakke ala ba fo malikawiye o ka tige kata fo dugu kolo wolon fula o ka diro kanay ninti ka sarafa ne folo de ambe samba bi duru minke joli la nin koro de ki lebu ki wayba folo ni nyede ibe janga kata min be dai ka qiyama kenya kanil lamalu yali min be dai ka qiyama kenya ko de yen ni nye folo me ka ewa sarani kan la jaba ma fuye folo subunya kele hakke abettige kata duguma kolo wolon fula de ma ka adilo ikanna ina be jo qiyama kenya ka aha min be ewa terenu min be mo tanta fara nyokon kadu numbe ekitaru fara nyokon ka kuku tayedu way kitari hakke mi de ni ya tige ka kitaye ni ka wori de o bodi tige qiyama kene ka ko dilo ikanna ibe jonay mo kana kaba ko la qiyama ka ko ne jiya ka ko te keleni ibe jono ye iburawu i muso i faw i dew i baw abebe nin dugu kolo dilo ye kanna ko ja jiya kono karasa tumbe wali dugu kolo tarakide la ijali amru la shadidu ay sabali hada madawi sabali ittaqi dawatil majlum fa innaha laysa bainahu wa bainal lahi hijab abake kam mo munun tonyo abake ka fantaw munun tonyo ay sira fantaw ka danga ko koy mo tonyo len ka danga ci den ko hijabu tani ala cede hari fajiri de niya tonyo mo tonyo len ka danga hijabu tani ala ce koy fanta aya aka tere min fo e mata tere joye aw na fulo tigi me fere ke ka tere nyini fanta unye ka sojo fanta una ka dima ka ke wokufuye ka sojo ko wokufuye fanta unye nu troko raka munu faranyogon ka aw beta wulude faranyogon ka kuta ka sage ka tu do kasola fana ko pasige seba awye awa afule ya yomal qiyamado sage be ke nimbe ka aben nin kele min na jiyan kono sagi be ka qiyama donde nu ya ke ta ci da nyere yem min fo ci den ko akwa be na kiri tige nefe aba soro don ne kadi kateme doka hujo ka gere kateme doka hujo ko gere kateme doka ne fana ninye ko mi medrombe kiri tigore ka akaro ninne ye mugo ni ye mugo ka hakke tige ka dima ni ka hujo griyale ube anika nendiaye ninye mugo hakke ta ka dima ore ka
ikado yomali khama do iba tigi ka hakke sagama o yecide ñere ka kiri tigele ñaw jankun ewa galo janko nin galo nunu nin toñali nunu wori ato juberu yeccide ñenen kada ako ambe ñogon soso ni kiri tigum min nambe kele min na nin jiyan kono ambe sago kallagara ko sageli be ka kallagara fo hakke tigi be ka hakke ka sagamari lagara ewa hari sigi ñogoman fula na ye nogon toño ewa kele bani ñogon ce qiyama koy ala ñe koro qiyama be sage kele inna ala ñe koro ye ala be kiri tige ani ñogon ce donc ambe amin fo hadama dewñe an kasira la ñede nin jiya ñanama ate to de e nko ana nema be summa la tusaluna yawma iji anni naim ewa nema tigu kan nema min fulen ni nama nema yi itilije ala kola ñinin kali bakade summa la tusaluna yawma jannin naim bun kasiri bahnati ni aya kelen tawsiri la e juberi ko cirema akon nema juma amba ba an kan ni ala ban ñinin kala fem fi man fulay inta tamaro ni jianta yode ako hari tamaro ni jiabe ñinin ko de la tamaro ni ji inda be ñinin ko de la Allah haram mbalma antadu an kan nema kera de ala soso kala soso nay an kan nema kera de ka sigi ñogonde toño nay an kan nema kera de ka sinjiw tige nay an kan nema kera de ka fantawnde toño nay ere te ñinin ka mbe ala jelala ka hinnanna ala ka laña seranya bilandu sukunna ni limaniya ala ka tubu no ya ñe saya ñe